ki nongilam Shnong Mawshbuit kalabu jingkli kamat ki bol jongka 58 Gorkha Training Center balai kamkerno tangyo pot usam jongka kumbalale ki weki kan hun sipai menta kasni ka bor district kalakhot ik jelang hadin ke jingja menin janmien hakani ke jelang ladon ki magister ka East Khasils district ki sipai jongka 58 GTC bat ki seng bhalang kum ka KSU FKGGP bat ke choisi Ubar Richard nong klau rang ba Shnong Mawshbuit loong ba ki nong shnong neksi kila Dawa be na ka sarkar jala ba ki di weng no yakatei ka khyrdop so kasi keramentan lagi bat magistrate belum ba ni nak leng Shnong Dawa ba de weng no tu ka gate ma kala pendik plat ki spai ki nong Shnong akalai kawan tam permit bun ki spai ki le Dorbar plat yang bai ba po Shnong ba thau awan bat ikeli bu ki bara po surok ka cincinja ba de takada wangi ki Shnong de cingki tamantan de labun sing kan na ko pos de mentang ini ongi ko soka balong bala ba de ba banyak kan pembek no ban sot on problem ba kenang ba ka lek kawan cingi balik Shnong ta balik sistem balong ba sok pasang de balong ba kili ban bu kili ban ong dak ni kuntai de de sok sai ban ikwa ban kagi kanum don su kumbolong ta dem kerja no sadin nang bang suk kale kawan pai ba no Shnong tu Mawshbuit mara Shnong kawan sa kispai wan din wan sa Shnong kaladon sa kalinti ni kan Shnong adon pa sa kispai wan din tada pa ne kalinti ba amta kadai be chok Shnong kadai kalinti be chok Shnong ba ile wan kadalian kispai itu para kerja keran tan baga bos sa yang kispai tu siam tawan tong tu siam la ban le ong mahap dara si balor Tatang kata kami dah melong bangi selek nak join pusat ni sisi asli ni selek join association bagi spy temen sok nak. Kidon kacang keman kinju itu yang yai kile cikin tu ibu ki sebagai cantik ibu barang ban long safety ka security deh ini security ka security ni burung ya kacing ban security namta jongki mo tambah ini dapat thut ya ba. Temen kile kacang keman kinju itu kinju am era kile kacang keman spy kidon long takarkom itu bangun sahur Dawa baik pesan cepat lah sahur malu mentate ni malu mentate tu ba sistem kim ang patong era bandawa ba samta sudah meeting ya kita kadang lihat kali metas ni Shnong oh ya minta ya Nagalang jungi hi kumba nakipor kapor tujui iba ya kata jaka spai Julia Dorbar bat kabu jungi tang ya kinong Shnong henry kinong nek dongman bagi nong cuma kai perthairu kiba deki paradok parasnam jungi nama ba kat kabayang ki skuli jingkli ki penyang kali bat ka pentut ki nong nek dongwan bat ki Shnong kiba saang tu dia nak liang jungi hi ni Dawa ba di banweng mardor ka tu ka giat bat umri suban bu tu ka giat bat kin penkrian no sawai kang ba kali kawan jong nong Shnong jong ka Mawshbuit kan nong masuk bat kandon ka jing sung sengan apa ka rila jong dewan pekerja baik itu kan nama ba ladang don itu ka git kemud kini ki jingja kin sawan ja baik kin saya ilong man kapor bat kan bu jing iru ya bebun ki balang ba wat ya ki administration menenru ki keren ka kitien ka bakhor bat ki penyang bat wat bandrung support ki misa te nakalang jungi hingi Dawa ba di banweng baik itu ka giat nang tu kan ba kanum pendek ya noi nuru takada ko tu kalti baya amta kadai kalti bala do entai thalu stan Shnong kadai ka tu kalti takada ngim kwa ba supaya long saban le ta ko surok tama ngim piang ma da le do win surok utu sia sna surok sia la sna git bian long ni pat kalti baya do entai thalu ya do stan Shnong ni kwa ba ban bat ba tai ka tu ngim kwa ba ni sibut suwe dan jengkanya git jemu baria kadin kadawa kira ki driver ki bala buat ki penhasta sekali marak macam sal sukan bantang benda bukan menyadai macam kan lengi pati ngom ki balap ngi ko malap ngom ndai tu dapat ni buai sukuno si buai tu tang Shnong ji do buai kan nangnya kali si itu kan buai nya kali mesti nangnya kali nda dia panggil lai kira pada don buai ngono dan mila ban bat ki khot ni mai sale kam Shnong le entah nanti mereka mak lagi wong diang baik mereka ada petupat tu si le macam man le nong buai nongnya kali ndai tang stok tu tang sini sedang mensyuatin orang ki pos nem mensyuat ki saudara ni baterai kam Shnong tu report tentang kena te kita gitu ki ramba Shnong mensyuat kan bala le bala tre syuat ni kumno kisah ban penyang itu ka kamio NOC na PWD kamio NOC kam kontak Shnong ni kumno ke penyang
tu lalong sulit tu bon ngam tip hak tu ko por ki keren bat kirang ba ma mensuaru kirang ba mensuaru ngun sukuno kamta kamdei na marki ki smo ba hagiti ko por kan nongot kan sno hadli san poses bangut kampat he senong tu maki kita perkhat kabyang ngadon gate supaya tharai na banta ka safety jong ki jong senong ka tau like itu sewe banondung senong ngatharai kum kita ki ei gadon ha Kena tu mungkin hari ni magara ganti masuk ke alam free. kadang tu kama Ano puni sa sai, tadi ko pas kita kata ba. tang si phomita